Pak Frederick Kartu. To kejengwan jungi mentah kalau menaga neutral border dispute redressal forum bang agar ting lekot HBDRF kawai neng tinhun kebopet igi cekra kebron pering kejengi kajia kaput kaptam e iga blok 1 ba blok 2 te kejengmut bar kejengmu jungi mentah kesngi bang igenduk OCO jongga Meghalaya mo bari pe election bang kumne ba Iyo iba kibabun kipat kisi penar jungi mentah kiba syong masak hari ni cekak dan pering jungi kerja kikuak no ban yo election photo identity card sya pok Meghalaya te kejeng kalau kumne hari ni kipor hari ni election beledep kibabun kipat nong song senong jong kini kisnong jungi kibadon hari ni cekak kim de biang ha kejing sngeu thu mo kejing ide bat kene kam election te ki babun hi ki penrung kerteng di lede sya ki snong ki ba ledon lupa sepo ga electoral roll jong ke jelam Meghalaya subu kinong song snong ki ba song basa kum chete sepo muriap sepo menria sepo mendan meni sepo muriap kum ta terter ki penrung kerteng di lede sya ki snong ki ba ledon kapok irul jongga jelam Meghalaya ku mangong bene kum sini spok sai sama spok kanduli spok barto mukro sak seniang mogaya kum ta terter te kejingle jikendu jungi OCO menta kalong ba ni kwa ye gini gi briu ye gini gi snong bakin wan no bakin rung no spok irul jongga jelam Meghalaya te kat kum kejing tip ke bangi ni yo no CEO menta ulah pensya ye ngi ba hapok ke kendon juga election commission hi kamdon kata ai ban penrung kerteng ye kisnong nrai ban penrung kerteng tang yo briu te ke kamram jungi menta kalong ba ngin lek de pensai ye gini gi pai nong song snong ki badon gini gi snong bopher kumba live he hundru ke gi snong kumba ngi chayo sneu watch por ba kin penbiang no ye gi kot kisla ye gi documents baro ha gi snong ki thau gi jong ki hi agi kisnong lejong but bikin apply no bikin enroll no kisnong lejong ke tila de jia ba kin sya reject part naka election commission jong ke jelam Meghalaya kata min sa ya keren mo min sa page part ya kibadon kam rekat lang bat ka election commission ke jing pensai ke bengiyo no CEO kalong tang kata he te aga nega kharsanterik undu benai gin le hier stage sport snong muriap naga benta gini jitem kam bagin ru ia gini gaji pensai ke bagi ngiyo no CEO naga benta bakin le jinon kam juki baro kini ki bro menta kidon vote sa ipat kidon sa asam ni kidon Meghalaya kumba live persen kiladon kibadon supo asam tangba ka kerteng jungki ke kur jungki kidon kijing timbe re kidon cibun kijing pakela namar belai ba ya ke kerteng jungki lawan sim lawan tho lagi briu bombe na juga jangki kena ta kedau ipun bah hakim bispeling kum ta terter isnong daru kerteng hidup isnong na ta kedau te sego beru ba mentahi kim kwa su ban don mentai eru barka jela asam ke kwa ban don bentano ba ke jela Meghalaya te gumba ni tip bahagian election MEC mo member of Autonomous Council namar baspok kerbi anglong ikut sure MEC gumba long sengi seni ikut no MEC ti hagan election MEC gibrang sudah bro ila boycott no hagan election kini dan bentasu ti nakata daw ma di sapulai tri kini sinong gidan ki perdok basnang ki saat sinong don gidan epic kini gidan no epic ba haka sinong ka ba kham syak padeng day ya kapo kani ka warai ko jinge yo katwa khandau ka siap ni du no pade war ubre udon ni epic ajka bandan na po moriam udon chepo sasnya te ka identity proof ka jong ukolong ka pensai ka pensisa as per epic mau sa apa sasnya udon kasih besar te po kaput te kani ka warai ka jing ma ka wai ba yo akan kajian pendekku pemeriksaan ini arti di jelas orang yang selamat yo ini jaga satu lagi sinong yo isi doa yo kali sebuah asam
nak kalian jongi nim kuat akan jaga kontan tak kadau ni layak keren bat chief electoral officer Frederick nak jika pat ba ailat iki breu haba ki pendak the form 6A ban tap kerteng banyu aping ba kin mention by aktu form bagi dei kinong sunong haka jaka ka bagi sya sa sisya hai kanang ba nara kila banyu aping haka sunong try kanang ba ngila tem yu breu bari ka jaka ru ba breu de ko sipnat berkat jaka ru orang bejo kalian